Zorane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Da li ovi praznični dani predstavljaju poseban izazov za mešane porodice, višenacionalne porodice? Ne znam da li izazov, ali svakako bogatstvo. Zato što dete koje recimo odrasta u mešanoj porodici, ona ima blagodeti od dve kulture. Tako da ako postoje recimo praznici koje slavi jedna kultura i praznici koje slavi druga kultura, onda je to otprilike dupla dobit i za porodicu i za decu. I znate, ti obredi koji koriste ljudi, rituali, jel tako, porodice, one porodici daju neku čvrstinu. To je inače funkcija, društvena funkcija tih obreda, zato se kaže obred. Red je, jel tako? Skupljaju se članovi i tako dalje. Tako da dvostruki obredi su nešto što učvršćuje porodice. A šta bi savjetovali roditeljima po pitanju negovanja običaja i jezika? Pa običaji svakako, da. Znači, recimo, porodica podrazumeva neku decu, tako da ako su različite otac i majka iz različitih kultura, onda je u stvari svaka kultura na neki način ima neke svoje te obrede i u redu je da dete usvoji i jedno i drugo. Znači, kod dece recimo iz tih mešanih brakova se pojavlja dvostruka lojalnost. S jedne strane su lojalni, da kažem, jednom narodu, jednoj kulturi. Sa druge strane, žive u nekoj drugoj kulturi i tu su također imaju potrebu da budu lojalni. Tako da je u redu razvijeti jedno i drugo. Također, kada je u pitanju jezik, isto je važno. Sad tu postoje razne teorije. Neki smatraju da je najbolje ili najvažnije naučiti maternji jezik, znači da dete nekako progovori na jednom jeziku, pa onda treba učiti drugi jezik. I ako je dete u početku zatvoreno u porodici, onda je vjerovatno izbor broj 1 taj, da kažem, maternji jezik, pa onda već tamo negde, ne znam, oko 3. godine počinje se sa tim drugim jezikom. Tu postoje razna mišljenja. Neka deca, kad se uči paralelno, nekako mešaju jedno i drugo i to često nije dobro. Da. Kako roditelji koji pripadaju narodnim zajednicama treba da pričaju? Na kom jeziku treba da pričaju sa svojim detetom? Da li na svom materinjem ili na slovenačkom? Pa i tu, znate, postoje različite mišljenja. Tako da imamo i situacije da jedan roditelj priča na jednom jeziku i dete sa njim na tom jeziku, a drugi roditelj opet na svom jeziku kako bi dete naučilo i taj jezik. Tako da može jedno i drugo. Najgora varijanta to je ono kada roditelji, recimo, nisu dovoljno dobro naučili slovenački, pa se zbog toga osjećaju manje vrednim, pa onda ne žele da se i dete osjeti manje vrednim u kulturi i onda kod kuće uče dete nekom slabijoj varijanti, znači nepravilnom slovenačkom, tako da to dete kasnije to pogrešno nauči, pa je teško ispraviti. Da, to je posebno prisutno u porodicama sa nižim socijalnim statusom. Zašto je to tako? I zašto se deca osjećaju manje vrednima ako pričaju sa svojim roditeljima, recimo na ulici, bosanski ili srpski ili hrvatski jezik? Deca imaju jednu prirodnu potrebu da pripadaju, znači da nema razlike, da se ne razlikuju. Jer deca kod kuće su prihvaćena i onda kad izađu na ulicu, onda deca također očekuju da se ih prihvate. I čak i u istoj kulturi, znači i mali Slovenci kad izađu na ulicu, malo se začude što ih niko ne prihvata, što ih i ne primećuju odrasli ljudi. A još kada roditelji, recimo, govore neki drugi jezik, onda se dete osjeća obeleženo, drugačije. Onda počinje stid, sram, tako? I onda tera roditelje da pričaju slovenački, da se ne bi razlikovalo, šta će ljudi misliti o meni i tako dalje. I to je normalna razvojna faza. Da bi to prevazišli, roditelji treba da razumeju da to nije detetu bezobrazluk, nego u stvari problem sa tim sramom. Da dete misli da kad drugi čuju kako oni govore, će o njima misliti negativno, ti drugi. Kako deci objasniti da je više jezičnosti, više kultura u kojima živi nešto pozitivno? Čime se treba ponositi, a ne stideti se. Da, deca misle konkretno. Tako da najbolje je ako to dete ima priliku da posjeti rodbinu u onom svom drugom kraju, je li tako? Pa onda vidi da ti ljudi koji tamo žive i govore taj drugi jezik su također dobri, da ga prihvataju, da je interesantno, da je zanimljivo, da je okruženo ljubavlju i tako dalje. I onda u stvari dete tek shvati. Jer ovako kad mu govorite apstraktno, znaš, kao dobro je, treba će ti to u životu, to detetu ništa ne znači jer živi u tom nekom
okruženju gde se govori slovenački. Da li bi svoje trebalo da uradi i obrazovni sistem u Sloveniji? Pa svakako, ali ja mislim da obrazovni sistem dosta radi na razvoju tolerantnosti prema raznim manjinama, pa između ostalog i tolerantnost prema jeziku. I recimo ja dolazim skoro 30 godina u Sloveniju i mogu reći da ja nikada, znači ja Slovence doživljam kao vrlo tolerantne, zato što nikada nisam imao neku neprijatnu situaciju zbog toga što govorim srpski jezik. Mislim, razumijem slovenački, tako mogu i malo da govorim slovenački. Da se pohvalite. Da. Ali, znate, nikad nije bilo ni jedne situacije, a bile su razne situacije. Vi ste u Sloveniji popularna vaša knjiga Formule ljubavi, pošto smo pred Novom godinom, možda neka formula ljubavi za 2016. godinu? Da. Pa, ljubav je nešto klasično, tako da formula za 2016. je ista ona koja je bila za 2015. ili 2014. i tako dalje. Znači, ono što je moja neka osnovna poruka ljudima, to je da počnemo da razlikujemo ljubav od zaljubljivanja, da to nije prva faza ljubavi i da bismo nekako lakše birali partnere i na taj način stabilizovali i porodice i naše živote, učinili srećnim. Hvala. Još nešto možda što ste hteli da dodate? Pa ne, to je... Neka vaša lična želja. Da. Sve najbolje u novoj godini vašim gledalcima. Hvala također i vama. Doviđenja. Hvala vam na razgovoru.